na thil le tul dang sang sang awanga hunenge mo chen video kan ti chua lo chungin ramchung politics a chanchin ngai ven hlo tak tak tam tak ka oma chungzinga chuan Prime Minister Narendra Modi kai suai sarkar lai puin Arvind Kejriwal kai suai Delhi sarkar thunei na chu sak tura dan thar asiam le chumi in Delhi mai ni lo rampum politics a mun poimo alua dan chanchin tunchung video a hian kan ngai thla in kan clear ho do nani video masalama kan soi to angin thakalta me ni som pakhat khan Chief Justice of India Dr. Justice D.Y. Chandrachud kai suai Supreme Court Constitution Bench in Delhi sarkar le Central sarkar inkar thu buaya ro rel na puangin Delhi sarkar nuaya civil service officer te chu Delhi sarkar thu nei na nuaya om tur an ni thu asoya chumitlaya lala chuan Delhi sarkar services department changtu ministerin services secretary thakna tur thupek ati chuak nga la mase lieutenant governor in Delhi services minister du danang chuan thil ati ta chuang lova Supreme Court in thunei na apek nu po in Delhi sarkar hian an du angin civil service officer ho an suan kwal thei ta chuang lo ti na ani chutianga Supreme Court ro rel na puan ani nu po a an du anga officer te sik soi thei lova Delhi sarkar anom reng lai chuan mai ni som pakwa zirtop ni jana Supreme Court ro rel na puan ani atanga ni riat nuwa sarkar lai puin dan lai lok ordinance tlang zarin Supreme Court in Delhi sarkar ne na services department chunga thunei na apek chu aron chu sakle ta ani Chief Justice of India kai suai Supreme Court Constitution Bench ro rel na me upo za zolova hetia Prime Minister Modi ya kai suai sarkarin dan man mo thak dan lai lok aron pasta mai hian Delhi mai ni lo ramchung politics sa mun lai li berlu ngalin soizui po ahlo hle video masalama kan soi to angin me ni som pakhata Supreme Court Constitution Bench ro rel na puan nani lai hian Aam Aadmi Party in Delhi mi puite ta na hne ro pui ani thu an soi ba ka Chief Minister Arvind Kejriwal an ahma ai alet soma chaka na an tho thei tur thu le officer tam tak an sik soi kwal tur thu a soi khani a mase engma ti thei chuang lova cholkar khat anom hnu in Supreme Court an hne hnu sarkar lai puin phubalak na a ngai thei mai omin ti hian dan lai lok ordinance an ron ti chua nan le ta hani a he ordinance a hian Delhi sarkar nuaya civil service officer thokte control tu tur authority National Capital Civil Service Authority NCCSA din nani tur thu zialan nani a chu authority a chuan Delhi Chief Minister ba ka Chief Secretary le Home Secretary te tel tura ti an ni a tundin huna Chief Secretary le Home Secretary te hi Central Sarkar ruat an lani zela wangin he authority hi Central Sarkarin a control don ti na ani bera tin authority member pathum te hian ngai danin ang lo an nei ani chuan Lieutenant Governor kuta thutluk na da ani boka wangin Lieutenant Governor le sarkar lai puin an du in thil an ti thei don ti na ani chuwangin he ordinance hi Aam Aadmi Party in nasatakin an do dalin an soi sela BJP nilo party dang suai tu tele ukil lar tak tak tam takin sarkar lai pui chet dan hi an soi sel ve bok Delhi ro rel lai Aam Aadmi Party in he ordinance hi ramdan pui kal le Supreme Court thupek do dal na ani ti in Supreme Court a khin an tum thu an puanga mase Supreme Court ni pui chol alawin tran man chia chia wangin July 30 ra Supreme Court hon ani le ma chuan Supreme Court in angai tua arin omlova hetia Supreme Court ni pui chol in tran rual chia chhun po ni lo zana Central Sarkar in ordinance ati chuak hian ngai tua tur tam tak asiama Prime Minister Modi an Kejriwal kuta thunei na da ahlo zia atilang chiang hle kan riat angin sarkar lai pui hian dan thar siam madu emo awm sa ti dang lam madu emo hani chuan parliament in ni Lok Sabha le Rajya Sabha a chung dan chu pharin apas thrina nimase thilman mo thlak zuala parliament rorel in khom omlo laya dan sia mangaya ni chuan president in chu dan chu apom pui hnu in
มันไล่ลอกทินนันนี่มาเสจุงดานออร์ดิแนนซ์เตจูทารุกรัลมาพาร์ลเมนต์น่ะผังเงยจูลทุ่งกุมินพาร์ลเมนต์ฟูร์ทุดคอมฮีจุไลทลายฮอลเวละจันนันนี่รินนันนี่จะมีหักมันลว่าออร์ดิแนนซ์เสียมจุกอันนี้เฮียนอามัดมีพาร์ตี้ละก็พรีเมียร์มินิสเตอร์โมดีอะไรอากัยสวยบีเจพีสการริลรูอาทิหลังเชียงเลยตุนมาจงอินเดลีสการหน่วยซิวิลเซอร์วิสเซสออฟฟิเซอร์เตฮีเดลีสการินะคอนโทรลทรีนะอามัดมีพาร์ตี้อินสังนิสอมปังเนตกะเดลีสการนะฮันเซียมนูอินพรีเมียร์มินิสเตอร์โมดีอากัยสวยเซ็นทรัลสการเฮียน notification ช่วยอินเดลีเซอร์วิสเซสดีพาร์ตเมนต์จุงอัทุเนนะฮีอาชูสักตาฮันนี่กุมเรียดเจ็ดนูSupreme Court Constitution Bench Chief Justice ไก่สวยยินจู Central สการเจ็ดดันจูดันปุยกาลานีตีเดลีสการเนนะ Services Department จุงอัทุเนนะเปกิร์เลนูอินที่เฮียน Prime Minister โมดีไก่สวย BJP สการทลมโจกจันตุมลวินดันทาร์เสียมนันมักไหมอันนี้สวยตัวอังอิน Supreme Court นี่ปุยจอลอาโจเวเลอามัดมีพาร์ตี้ละมินเฮ BJP สการเจ็ดดันฮี Supreme Court ขินทักเลเงยันตุมรุเลติน Supreme Court ถูจูเองปอนิเซอามัดมีพาร์ตี้ลำเฮียน Parliament ฟูร์ทุดคอมาเฮดันทาร์ฮิปาสันนิลาวนัน BJP นิลาวพาร์ตี้ดังสังเตเฮดันดาวจงโหวตทักตูร์เฮียนอันสมควรงาลบกกันเสียดอังอินลกสบา BJP เฮียนอันมานี่เจ้าปอินเมมเบอร์จงจัดเวอายตัมอันเนียมาเซรัจียสบาเอโรอันมานี่ majority อันเนลบากะ NDA อังปอิน majority อันละพัจวังลวะจูวังอิน NDA เตลลปาร์ตี้สังเต็นอามัดมีพาร์ตี้ยันโถปนิจวนรัจียสบา BJP bill พาร์อันไปทัดเฮียงจุดยังตูร์ชวนอาร์วินเคจริวัลและ NDA เตลล์พาร์ตี้รัฐสภา MP ในพาร์ตี้สังช่วยตูเตะมูอินสการไล่ปุยินพาร์ลเมนต์น่ะออร์ดินันส์อพาร์หุนาอันดูเหล่าละมาโหวตเหล่าทักปุยตูร์เฮียนสมกัวละจุงพาร์ตี้สังจีงะชวนเวสต์เบงกอลละเราเรลไล Chief Minister Mamta Banerjee ไก่สวยทรีนามูลคอนเกรสBiharเราเรลไล Chief Minister Nitish Kumar ไก่สวย JDS และLalu Prasad Yadav Party RJD เตTamil Nadu Chief Minister MK Stalin ไก่สวย DMK Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao Party BRS Uttar Pradesh Lama Akhilesh Yadav ไก่สวย Samajwadi Party Maharashtra Lama Uddhav Thackeray Paul Shiv Sena และ Sharad Pawar Paul NCP Baka Regional Party dang sangin Rajya Sabha Ordinance par ani huna adu lo zonga vote an thak tur thu Kejriwal hi an lo tiam hlom chuti lain NDA tel lo party lian tak then khat he Central Sarkar Ordinance chungchanga hian tran lam nei lova an la nuala Supreme Court in he Ordinance chungchang hi ngai tu ata se engtiangin nge thutluk na siamang ti le Parliament na par ani hunin atlang zowangem ti te tin akai noi politics chanchin sang le ramchung politics chanchin thar sang tenen in mu chun jam zel kan tumanga tunata ne ro chuan heti chin hi ni le report se next video en mu le theu kan tum don ya chumi ma chu mang tha le revek phot ule Air hostess, cabin crew emo ground staff lama tuimi tetan go aviator chuan pol song pani pass le result ngak mek tetan admission ahong le ta go aviator chuan mizo chala in hambulo tam takten airline sa na an hu theinan helama experience chatak nei te opna hnoya training pe in theitop chu in ma alamek zela pathian khongai na zara kan zirlai za sum kwa panga te chuan airline sa na an hu to nge ani kan academy chuan airlines lama na thok tur hian mizorama chau training lo pe khia tok lo ti sha in Mumbai ya kan hun puya zirlai tan accommodation le classroom te nein airlines experience ni chatak te zirtir na hnuaya training about sai boka hei hi kan zirlai ten an changkai pui le ani heng ba ka hian airlines sa na an hu ma a an zir na sen so te pushuk nan an na tho lai lok tur hospitality industry shanga te na kanin hu pui chin boka hei hi kan zirlai chin khatte pon an lo changkai pui le to ani airlines lama tuimi ni chuan contact number ta la na hian kan biak bo thei renge